Vito ra mina hi mina Fiksoni. Vito ra n'wina hi n'wina mani? Oh no, ya khensa ku mi tiva. Matirha. Mentirha valungu lava ni rhandzaku. I kombela mi tshame hansi ku ri hi kote ku va hi vulavula kahle. Ya khensa buti Majuli. Van'wani va vayingiseri va hi vutisa lava ri mangu lave nsati na. A ni n'wi lavi. Hawu hikokwalaho ka yini? Aka mina a ni n'wi lavi. Buti a hi le ku holoveni a ni no mi vutisa buti Majuli. Ko va ku mi vutisa nje. Wena tirha swa vugqweta swa wena mina ta tirha swa mina. Ni kombela hi swi tshika sweswo hi kombela leswaku mi tshame kaya mi nga humi hikokwalaho ka corona. Mina ta huma. Yo kombela mi nga humi va ta mi khoma. I mani? Ni kombela hi swi tshika sweswo Mamvangu wa ku hambana ni nsati wa yena se mi nga n'wi nyika yini advice ya kona? U huma ri kwihi ma n'wi tiva? I rin'we n'wina na yena mi maxaka na? A nga swi tivi ku vanhu lava i maxaka ya mina. Ntiyiso ko kasi hi wihi? I hleketi nga ku vanhu lava a hi va ka hina. I mi vonile ni tolo musi a mi ri na yena. A pfutseke.